Nkwaniriza omulungi atulaba ku program omugole wa leero. Nze Julie Potential, tuli fiction, subscribinga, likinga, commentinga. Lunaku olwa leero ndi eno Boston Makindye, Salama Road. Yesanze mwana muwala Sharon nga bamukoledde akabaga akatonotono akamusiibula okuva mu maka g'abazadde be okugenda ew'omwami we. Wabula bano bannaffe ab'omu Western bwe baba bafumbiza omuwala bakola akabaga akawa akatonera omwami abatwalira omuwala waabwe ebirabo eby'enjawulo okusobola omusiima okubajjira muwala waabwe ku luggya. Bamuwadde ebirabo bingi nga mulimu ekitanda ne ngamba omugole omusajja bulijjo asula ku ttaka. Munnange ebirabo byazze mu bungi era ng'ebyabanene bwe biba tojja nga toli munene. Bino bya banene. Abantu bangi bajjumbidde akabaga kano okuva ku sayidi zombi eya Sharon n'eya Alex. Sharon yoyo mu yero ng'ayaniriza abagenyi be. Nga bwe nkugambye nti munnaye kano akabaga abaakabaddeko banene ndowooza bammami mubalaba beeyogerera tewali gw'onyooma kajuyisi ne kayitingana. Yes, akabaga kateereddwamu ssente ddala n'ebirabo obulabo bye baleese dining, sofa set, sideboard, menye kindeke ki nga ku byonna tolina ky'onyooma bannange. Ebiconce biwatuheereza tukusiima habwa amakaaga, tukusiima habwa okukwatana, tukusiima habwa omwishiki Sharoni, tukusiima habwa omwojo, ntukusiima tutaine bugarukiro. Nitubanza kukweta omu mwanya ogu habw'okuba ekigambo kyawe nikigira ngu ebigere byohikiriire Mukama niwabyebembera. Wayebembera abantu aba wabahitya aha mbwe ntukweta. Yes, nze nabagamba bano abantu kye nabasiimako buli kintu kyonna bakulembeza Katonda. Ndowooza that's why balinamu akasente. Twali tuli awo ekimere ne kiyingirawo ne tugenda enaalya mukwana emmere eyo yawoomye. Nze simanyi yafumbye emmere eyo naye whoever, I give the credit to that person. Oweshemwe David na oweshemwe Patience na Dr. Frank na Mwami Asafu. Sitting room in the home, Patience Authority. There is a 7-seater set. Harho 7-seater set. Then harho centerpiece in a nobwa nabaya nabwana yaman tiki koketa in a side tables. Then harho enyuma ya mugabi harho bakweta wall unit. Wall unit nabasa kugete cyo kwenda cyona. Kano basakuta mu cyo kwenda cyona. Yesu mwana kwandika omusai konkunasi mwebaza omurokozi. Alex na Sharoni imbendeza okusunwa, imbendeza okuzara n'okutunga, imbendeza kuba abantu bomugasho ba NRM government bokugira nkuko muzeyo sena atwegesa ng'omuntu atakakorra ekida kyoka okubanza mpingiro y'imwatuhereza impingiro mirungi erikwisa ekitinisa konka mbona mugume mutusasire nyowe na mukishogo omwana orutusha timu okwaraba nangu hakiri yabo omwojo betwara bomwishiki obushwere buri yarema twatugato baritira baitu bona konka tuza kubareta izari kuhingira omukisha nkabure twabareta bakaba bake konka tuza kongera obutujo wawe hati nyona simaranga kandi kasima kare munonga kuratiri umukeji hati kurutiri handi kuruntu yakwata betwizomuka etukusemerwamu eka yitu twatahirene kuko Franka
okuminyisa yanagira okuyanagamba okutuswereraine mbwenu obu n'obuzaare burungi munonga nimba siimira kimwe nasiima n'emihingiro ebintu nabisiima nima ngu hatugareyo omugamba konka ebi nabisiima ebi nareebaho mwebare tinyina nangwa akatugara aha mutima gwange nasiima kimwe n'abashemero obushwere bwemerera hanyuma nyingi konka emwe hanyumyo ni commitment haza commitment egyo kwoyeta abantu waboreka ekintu oba wayekomitinga wayeta abajurizi kambanze nsiima abagenyi baitu n'abashemerwa kamugunda egi n'entandikwa ebyatigaire nibyo bingi 23 nitukwenda owaitu tukwata omukazi wawe n'ebyatigaire byona n'omugamba gwawe abaishemwe Ruhanga bampeera omugisha kamugunda ebare kugumaho kaguma munywani wanjye je kandi Ruhanga simu kuteriza okuzara nakwo nikikuru ati kandi eri izooba eriri abana ndyongera haryange neiwe omukubanza mbwenu Ruhanga simu kuteriza okuzara kandi nakwo eri izooba kukeyongera kitwabere twine kare kandi amazooba ago goona agabaana baitu baraze kushwereranaho obe niwe wayiyereka nka Ruhanga iwe Yesu Kristo mukama waitu. Mukwano kankulekera essaala eyo nkakasa ejja kukola obulungi obutagambika. Nze Julie Potential tuli ku Fix Shots, tusisinkana olunaku olulala. Bye bye.